Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka sound ha ka shat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanot lai. Cipra Tent House. Hadin ki wat ki babon bala penlong ya ka Riboy Super League, Riboy District, kene Lampung menta kala jan poi sya ka bakutno jong kene jing lekai. Hene ka singi la penlong ya ka semi final jong kene Lampung, bat ki noilam jong Riboy District Sports Association, lengbau secretary ka football committee, ula pentip ka final jong kene Lampung kanlong ha ka khat kendai tri unopra arjar arpalai hamadan dihar. Kita ki noilam ki la pentip ro bakum ke jing nang island ber ka jing plilat plinti ya ki nong lekai football jong district. Kinong job nagane Lampung kinyo ya kalat ban leye sim banta sya ka state league kata ka Meghalaya league ka ban salong nosian hanong ba salong. Sementara ni ketika second semifinal ke first semifinal gila dap ane hak baka Umay Sports Club kalah jam syaka final kebarangin sapunlong ka kat kendai terik dia ka semifinal jong ka General League kenlong lesai ke sini apa dengan keumran yang bernai persyak ya ka Kongri Para bat ka Dihar persyak ya ka klub bernihat entai tinggi kerman baik ni tim baru kini le berpoi syaka final. Ya ke semifinal ka khat kendai terik chief guest nalong i Sri El Head belong minister jongka state Meghalaya jungi bat guest of honor di Hamlet San Darling beri presiden jongka Meghalaya Football Association. Ya ke sini kendon ka gate collection nak pajak bawan nak sini bakdor jong gate collection kalong san putuka dengan kalau kejing petip sabar ki klub bat syaki bat football jong tham Riboy bi jungi bikin sungguh bania wan ban sakilang hati kesengi kenang bak hati kesengi kalong kesengi ke bah pu boping bat ke bah wanra ru ya ka jing temu juga Riboy District Sportation ke bajam nakaliang jing football committee ni pun pau ke jing singu ya bar ke tim ke belapoi hadu ke semi final mentah bat nakaliang jing ni ai ke jing kerku kedok ya kini ki ban sai le semi final mentah kila bin le ka kai bah bat bikin sa yo arubani ke nak final ke banlang ka hat kendai terik bat nak kini ka Super League ke baile semifinal mentah ki bani le final ka hat kendai terik ke bajab nanti ke niok bali bikmat nak ka Riboy District jingi syaka Meghalaya State League ke ban penlong dekat Meghalaya Football Association nak liang ka Riboy District Sport Association ke khot ke weru ke jukupor ya baru ki affiliated club ki bala affiliated syaka Riboy District Sport Association bikin wan hak tengi markidon gijing pun benah kidon kam kibede batka football league ke ban salong hau arajar afsal kerpat iki bal kin sengomha bani poilang teknik kenang bikin tip ikini kijing pun tip nak liang ke Riboy District Sport Association.